ku itariki 29 z'ukwa kabiri nibwo season ya Formula 1 yatangiraga itangirana na Grand Prix ya Sakiri aho yari muri Bahrain. Max Verstappen barayitwaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa bari bagiye gusiganira aho bita Jeddah muri Saudi Arabia ku itariki 7 nk'uko mubibona nyine nabwo Max Verstappen abarayitwaye. Nyuma y'ikindi cyumweru bajya Australia, nyuma y'ibyumweru bibiri bajya Australia Melbourne, Max Verstappen arongera arakayora. Bajya Japan, Max Verstappen arayora. Bajya China, Max Verstappen arayitwara. Bageze Miami, Lando Norris wa McLaren abari we utwara Grand Prix ya Miami. Emilia Romagna mu Butaliyani, Max Verstappen wa Red Bull ni wayise akayora. Bageze Monaco, Charles Leclerc wa Ferrari niwe wayise utwara Grand Prix ya Monaco. Canada bagezeyo Max Verstappen arongera arakayora. Kuza Spain, bageze Spain, Max Verstappen arayora. Australia uwo bita George Russell ni wayise uyiyora iya Austria ntabwo ari Australia, Austria. Hanyuma uyu George Russell ni wa Mercedes. Nyuma yaho bagiye United Kingdom, Silverstone Circuit, Lewis Hamilton aba arayiyoye. Hungary bagezeyo uwo bita Oscar Piastri wa McLaren aba arayiyoye. Bikoza Belgium mbere yuko bajya mu karuhuko ku kwezi kumwe, Lewis Hamilton wa Mercedes aba arayitwaye. Bagarutse mu Buholandi nta kindi cyabaye nuko Lando Norris yagize gutya akabatwaye Grand Prix ya Zandvoort yo mu Buholandi. Ubwo rero yari kuri 25 z'ukwa munani. Ejo bundi rero ku itariki ya mbere z'ukwa 9 bari bajya ahantu bita Monza Nationale Autodrome Monza, niho Formula 1 race ya 16 niho yagombaga kubera. Ikubitana nuko ku itariki ya mbere z'ukwa 9 hari na anniversaire yo bita Carlos Sainz. Uyu nguyu ni umushoferi utwara Ferrari hano Monza mu Butaliyani ni wabo, abantu barabiza, abantu bose no wanigira abafana benshi. Ubundi Ferrari niyo kipe igira abafana benshi ku isi, ariko noneho ahangaha mu Butaliyani ni nko ku cyicaro gikuru cyayo haba hari isinzi y'abafana. Baravuga ati noneho Ferrari se yabigiye gukora akantu abashoferi bayo Sainz, cyane cyane Sainz wari wagize anniversaire, ahe agakado abafana ba Ferrari atware kano ka Grand Prix, dore yuko byashobokaga kuko Ferrari yo ifite imodoka nziza nubwo itari ku rwego rwa McLaren, ariko nayo aho hafi ku buryo McLaren ishobora kujanda, hanyuma Ferrari ikaba iyo mwanya wa mbere. Ubwo rero uwo bita Carlos Sainz, umusore w'umwespanyol wavutse nawe ku itariki ya mbere z'ukwa 9 muri 1994, yari yujuje imyaka 30. Baravuga bati reka tureba akantu agiye gukora. Bari banaje bambaye n'imyenda itandukanye niyo batsanzwe bambara y'umutuku, icyo gihe bari bambaye uniforme z'umukara. Bati Sainz wabona agiye gukora akantu, ariko ntabwo ariko byagenze kuko ikintu cyabaye. Umwana w'umumonegasque kabisa wavukiye ara mu mihanda za Monaco witwa Charles Leclerc ariwe wayise wiyorera iyo Grand Prix y'Abataliyani, nyuma yuko Ferrari Scuderia ariyo yaje kugaragaza icyo bita strategy ikomeye cyane. Mercedes yigeze kwikoresha ahantu muri Belgium, akantu bita single pit niko bakoresheje, mu gihe McLaren yo yari irimo iriya miniya. McLaren ivuga iti twebwe McLaren muri qualifying abashoferi bayo nibo bari baje imbere. Habanza imbere hari Norris, yakurikiraho Oscar Piastri, bose ba McLaren. Cyakoze Charles Leclerc muri qualifying yari yaje ari ku mwanya wa gatatu abari inyuma, ariko bitewe n'imodoka za McLaren ubwo kuva zari zimuri imbere zagombaga no kumusoreza imbere, kuko zo nyine zarihutaga kumurusha, zagombaga kwita zimwanikira. Niko byabaye koko, imodoka zabo zagize gutya ziba ziramwanikiye, zose ziragurutse. Ariko
muri ntuza muri Formula 1 habamo strategy menshi, strategy nyine no muri football zibamo, ariko zo bazita tactique, nka kumwe uvuga ngo format turakinisha 4-4-2, ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri Formula 1 habamo strategy, habamo izo bita za undercut, hakabamo ibintu byinshi, habamo ni strategy Ferrari yakoresheje bikayihira bita single pit, aho mu gihe babyitezwa yuko muri resi ikipe ijya guhindura amapine inshuro ebyiri, byibuze mu minimum muri buhindure inshuro ebyiri, nubwo atari itegeko ariko mugomba kugira ngo byibuze imodoka irangize resi. Ariko Ferrari yafunze umwuka ihindura rimwe, irakadira kabisa ihindura rimwe, mu gihe McLaren bagiye guhindura ubwa kabiri, kuko iyo ugiye guhindura ubwa kabiri utakaza amasegonda agera muri 28 byibuze, niyo make ushobora gutakaza mu guhindura amapine. Muri iyo muvuma yo kugenda bakaguhindura amapine, bakava ukagaruka ukagera mu kibuga mu muhanda, biba bitwaye byibuze amasegonda 28 cyangwa 25, bishobora no kurenga bikagera no muri 28. Ubwo rero ayo ngayo Charles Leclerc yari yambutse, ndetse atakurikirwa na Carlos Sainz, bose baragenda barayoborana ari babiri, ariko Carlos Sainz kuko hari harimo gap ntoya kandi noneho ifite n'amapine ashaje, nta nubwo buri kwihuta cyane, babisa bangube bashyizemo gap y'amasegonda maremare ku bantu bakuri inyuma. Ubwo rero Carlos Sainz we ntabwo yari yashyizemo gap y'amasegonda menshi, birangira Piastri amupanguruye, Lando Norris aramupangurura, ariko bagera kuri finishing line, Charles Leclerc ari we ukiri imbere, bituma atwara Grand Prix y'Abataliyani mu nduru nyinshi n'akamu kenshi aho ngaho i Monza. Abataliyani bose bari muri Forza Ferrari, Abataliyani bose ibyishimo ari byose kabisa. Nuko nguko byaje kugenda. Hanyuma murabyibuka mbere yuko tujya muri resi, hari ikibazo cy'uko Red Bull irimo irarusha utunota 30 McLaren gusa. Dushobora no kwita tuviramo muri iyi resi iyo nk'uko Max Verstappen ibereye wa gatandatu, iyo aba bombi baza kuba bari hejuru bari bite bayakuramo, ariko nyine hanyuma akaba hari n'indi gahunda yuko Lando Norris urushwa amanota, yarushwaga amanota 70 mu kadomo na Max Verstappen, yagomba gukora uko bishoboka kose agakuramo menshi ashoboka kugira ngo izi resi nyine mu gihe Red Bull gifite imodoka batari bahindura neza, batari bakanguka, aba yakuramo, hanyuma bato zo muri resi za nyuma zizaba ari bato koko. Nuko nguko rero resi yaje kujyamo, Charles Leclerc arayitwara, ku mwanya wa kabiri haza Oscar Piastri wa McLaren, ku mwanya wa gatatu Lando Norris wa McLaren nawe ku mwanya wa kane niho haje kuza Carlos Sainz wa Ferrari, ni mwongereza utwara Mercedes, gatandatu Max Verstappen umuhorandi utwara Red Bull akaba ari nawe uyoboye urutonde rw'agateganyo, yaje bere ku mwanya wa gatandatu. George Russell uyu nguyu n'umwongereza nawe utwara Mercedes, yaje bere ku mwanya wa karindwi. Sergio Perez uyu nguyu ni rya surubu ry'umunyamegizike ritwara Red Bull, byari ryibereye ku mwanya wa 8. Hanyuma ku mwanya wa 9 hari hariho Alex Albon umwongereza, ndetse akaba n'umunyasingapuru utwarira imodoka ya Williams. Kevin Magnussen umudanish cyangwa se umuntu ukomoka muri Denmark, ariko akaba atwarira hasi ni ikipe y'Abanyamerika, ni imodoka y'Abanyamerika, we yaje ku mwanya wa 10, ariko aza no kuyu Kevin Magnussen yaje guhabwa amapenalty amukuraho amasegonda 12 15, ahubwo biza kuba maximum y'amanota y'amasegonda bagukata, ukaba utemerewe kuresinga muri Grand Prix ikurikira. Nuko ngo ari bandi kuzajya kuresinga muri Grand Prix ikurikiyeho izabera Azerbaijan. Uyu nguyu ntabwo azaba ariyo nyuma ya bino byumweru 2. Nuko nguko rero top 10 yari imeze, abo ngabo nibo babashe kuba babona amanota. Hanyuma nyuma y'iyo race dore ukuntu team standings zahise zisigara 446 ya Red Bull iyoboye, ikabirusha amanota 8 yonyine McLaren. Mu byumweru 3 bishize hari harimo amanota agera muri 60, ubu ngo hasigayemo 8. Ubwo ikiri kuba muracyumva yuko
nyuma ya Azerbaijan McLaren izaba inanayoboye, mbanze nanahanure noneho mu mwuka wa Formula 1. Hanyuma Ferrari ifite 407 ku mwanya wa gatatu, iri kurushwa amanota 39. Iyi Ferrari nayo izayakuramo. Red Bull ishobora kwisanga ku mwanya wa gatatu, nka nyuma ya Racing enye zisanga ku mwanya wa gatatu. Mercedes 292, iyi ngiyi yo nta gahunda ifite yo kuba yava hano hantu iri. Aston Martin 78, nta gahunda ifite yo kuba yava ku mwanya wa gatanu. RB 38 ku mwanya wa gatandatu, irebye nayo ubwo hasi ishobora kwicaho ikigirira, kuko hasi ifite 28 iri ku mwanya wa karindwi. Harimo Ekari y'amanota 6. Alpine 13 ku mwanya 8, nayo ishobora kumanuka cyangwa ikazamuka, buri kimwe kirashoboka. Williams yibere ku mwanya wa 9 n'amanota 6, irusha amanota 6 ya nyuma Kick Suba ifite inota 0. Suba itwarirwa na Valtteri Bottas ndetse na Zurwanyu w'Umushinwa. Iyi ngiyi ntabwo iteganya kuzava hano, ifite imodoka y'isurupu. Hanyuma nyuma ya team standing tujye kuri driver standing. Dore nuko bimeze. Max Verstappen ni uyoboye na 303, akaba akurikiwe na Lando Norris wifite 241. Ubu ngubu hasigayemo amanota 62 yonyine. Aya 62 bizaterwa, ntabwo yavamo muri race 2 cyangwa 3, ariko ndategereza yuko na Red Bull natari ibigoryi barimo barareba ni ikibazo cy'imodoka yabo iri, bagikemura muri race 4, bagikemura muri 5. Verstappen ubwo nyine arayoboye, bashobora kuzamupangura cyangwa se imodoka ikazabyuka, kandi afite imodoka nziza. Ibyo Max akora twese turabizi. Nuko ni 32. Ubwo nuko ibingibi no kubiharira umunsi wa nyuma. Na Charles Leclerc yazamutse afite 217, arimo ararushwa amanota 82 nangahe, ariko ari kurushwa amanota muri za 88. Urumva rero ntabwo ari amanota menshi. Aya ngaya ni amanota nayo ashobora kuvamo. Hanyuma Oscar Piastri ku mwanya wa 5 197, uyu nguyu ntabwo azava. Aha niho hamukwiriye. Ni umwana w'umuhanga, ariko nyine mu maresi ya mbere ntigeze yitwara neza, yarajariye. Ubwo na Carlos Sainz 184 ku mwanya wa 5, nawe ubwo naho. Lewis Hamilton 168 ku mwanya wa 6, nawe naha ngaha. Ikirazakora wenda no kongera agatwara kandi ka Grand Prix agashimisha abafana. Sergio Perez 143 ku mwanya wa 7, nawe ubwo cyangwa se agaba yanamanuka. George Russell ku mwanya wa 8 n'amanota 128, ari kurushwa amanota 10 nangayera 15 na Sergio Perez. George Russell aya ngaya 15 ashobora kuyakuramo. Ibyo ni ibintu bishoboka. Hanyuma Alonso Fernando ku mwanya wa 9 afite amanota 9 mu kadomo, nawe naho ngaho ntabwo azamanuka nubwo azazamuka. Abantu mbana namaze kurucira urubanza. Ku mwanya wa 10 Lance Stroll, uyu ni umunyakanada, akaba n'umwana wa nyiri Aston Martin, ifite amanota 28 ku mwanya wa 10, nawe nareba nayo ubwo azamanuka. Ubwo nuko nguko standing ihagaze. Hanyuma reka dusoreze kuri izi breaking news. Bamwita Andrea Kimi Antonelli. Uyu nguyu ni umwana w'Umutaliyani ufite impano ikomeye cyane, kuko mu gihe kitageze nko mezi 6 bamuvanye muri Formula 3 aza muri Formula 2 atwara ama Grand Prix, none yazamuwe mu ntera. Aramarishize igihe nyine hari speculation yuko ari uzasimbura Lewis Hamilton muri Mercedes umwaka utaha 2025, nyuma yo Lewis Hamilton wazaba yigiriye muri Ferrari. Ariko noneho muri weekend nibwo babikonfirimye kabisa. Toto Wolff yarabikonfirimye ati Andrea Kimi Antonelli ni uzaba wicaranye mu modoka kabisa na George Russell. George Russell ari gutwara imwe, Andrea Antonelli nawe atwara iyindi. Turebe ibyari byo. Ni umwana w'umuhanga, gusa muri bamuhaye baramurobesheje mu byo bita free practices. Practice ya mbere rero bamukubise mu modoka ya George Russell, akora rap ya mbere, akoze ya kabiri baragonze, abavuyemo nta na rap n'eshanu atwaye.
ariko ni umwana ufite imyaka 18 azazamuka kandi ni umwana w'umuhanga nzi ko nawe bizagenda neza. N'ikimenyimenyi George Russell byatangiye kugaragara ariko nubwo aje George Russell atamwishimiye afite igo nyinshi kuko kwa kane baramubaje ati none se ko bivuga yuko Antonelli mushobora kuzamura kuresingana muri Mercedes, bamubaje ngo Kimi ko bishobora kuzamura kuresingana muri Mercedes urabyumva uti? George Russell tabasubiza mu gasuzuguro ati muri kuvuga Kimi Raikkonen nyine ni umushoferi wigeze gutwara Ferrari wari ukomeye cyane wanatwaye n'ama championship, nkaho atazi Kimi Antonelli nyine nuko ngo mu mazina Kimi yaraze yari yizimo Kimi Raikkonen gusa. Batwapi turi kukubwira Kimi Antonelli. George Russell ati Kimi Antonelli kandi uriya ngo ari kuresinga muri F2 muri Formula 2 nko ngo ntabwo ari umuntu waza muri Formula 1. Ubwo rero byumvikana yuko nubwo aje ntawo mu welcome ari bubone from George Russell of course, ariko nyine agomba gufatinga for his place. Nibyo rero muri rusange ubwo ngubwo reka tubonane nanone muri Azerbaijan. Formula 1 yo irakomeje.